Daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyon amin papagayam. Sakbay na at tuypay ni Auntie Jor. Thank you. Kablaawan tayo mampay, dapagayam Sally Onza, Virginia Noses, Constancia Tubali Gascon, wano Tansing, Josephine Batoon Tabling, wano Denden JC, Ray Madulay, Victor Baloloy, or Pinoy Mix TV. Kan kada kay amin na listeners, commenters, sharers, subscribers. Agyamang kami kada kayo, iti ayat yo amang tartarabay iti drama minga unay daytan kaka, kan anaraar tinamnama. Kat ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. May paritan kiarak. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Darel kaanakan. Anya ngay no may paritan ti arak. Saan to may paritan ti? Negosyo na ita. Pagbibiyagan da. Sa sambutak man kiti agistak iti arak. Ta mga no ingina da man ay. Ay ag-expire. Ano orno nga? Saan nga ag-expire da ita? Haman anak ag-expire. Hanggang taw-tawon na ita antay. Insan Darel, may parit gaya mo ti gumatang kan uminom iti arak. May saka mag. Kano pa ngayon parit da ti arak? Imbag pa di sigarilyo at may paritan. May parit itan. Taumayon ti bagyo inton malam. Idi kalman pa'y gayam alikorban. Anyat bibiyang ti arak di tabagyo nga. Dakkan ati pa kay naigan ti arak kan bagyo. Ag-research ka ngamin atap na amumutan ang nadam. Kandumngag ka kadagiti damdamag. Tanapatag ti damdamag iti biyag ti tao para iti panagsagana. Ket no kunaramot, amadi no day tala balita ti dengdengken. Tay sumat lang iso, makauma. Ano sam ti dumngag Taadamot maisingit apakdaar. Tapno makapagsagana ti tao. Kinapanati kumo ngamin ti bagbagam, asaan ngagdengeg iti balita. Tapno amumanong, dagiti mangibagbagay ti kasta, isuda ka day, tad-adda dumdumngeg iti balita. Ado di kay bagbaga. Basta para kanyak, arak is life. Ay unay daytan kaka. Ay, kapitan, nakadagas kayo mamuditoy. Oy, umay kami ang pakdaar. Agsagana tayo amin ta umayan ti nakapigpig sa bagyo. Samutan yon na palagdaan ti atep, kaskada diding yo, ta amangan no awanton ti ayuda. Ay unay daytan kaka, di nakambutbut gan akapitan, kan di nakamupayon, nga awanton ti ayuda. No masood ti baray ko, damnamaak, tinasursurok ng 30,000. Ta, idi pa'y laang ka 30,000 pesosan. Iso nga ita kat amangan no, 60,000 pesosan, titad ti gobyerno. Diyo naman na ita, ta adamot pa nakaibos ti kaban. Jackpot siya na maibos. Nagadaw ti pagalaan da iti kwarta. Kas kumati nagdadak ka abuis kanda domamay. Basta agaw di siya. Ay tanda ka na kayo na ito na. May palumos siya marsuod ng iti bampalayo. Kalpasan na, nagbasit tumot gayam ti may ito na budget. Saan may mabali na palagdaan, kapitan ta? Awan ti building permit, may. Ay, sana kasapulan ti building permit no agitugkal ka lang iti lansa. Ilansayo lang nagiti agkukulimbitin ayero kas kanatulda. Ha? Ayaw na datan ka. Ulitag, palagdaan nyo nagiti bampalayo. Tano marsood, awan maitid ka na kayo, tabang krapen ti kaban. Nodaman, basit lang. Ha? Dua ba nagtipagpilpilyan nyo? Awan, wano basit lang ti maitid. Sa palperanok,
Nga ipatay abdi may sa ahiro. What? Tapno da maalak at 30,000 uno na susurok. Ayaw na daytan kaka. Ibagak man lang ang tipod no, Lola, tapno agulibak kan. No narsuod ti balay mo, 10,000 lang ti mabalindang ay tulong ka. Ngam no may sa ayero tinatayab, 5,000 lang ti maited, uno na bababapay, tamay may sama na ayero. Gets yo? Kap, no ngay ti tao ti timayab. Manumot kay ti itad da. Ay kat, mabalin ngay kan naka, ngam saan nga in cash, no di kat in kind. Anya ngay nga in-kind ti itad da tulong kap. No talagang awaran ka, ikan naka iti in kind. Iso na ita ti lungon. Kung nadetang kaka. Dila mabalay na kwartaan dan, tagaramid kami langan iti kayo alungaw. Iti kasta, adamot may bulsaa. Kaya't mo lakit di ti may karton lang inton matay ka. Nagkas ang matan no kasta kapitan. O nadetang kaka. Apay gataan ni uling ta 30,000 may tinaited kenkwana. Hindi inarba ti kusina na. Kano agsabali mo't ide, kun ita. Kaadadwan ti kwarta ide. Baknang pa'y ti tao ide. Tanay rana apa nagpipili, idi nagbagyaw. Ay wala niya. Umadaw ti kwarta no panagpipilay. Kun nasirib damat. Saan da kanon nga agitod iti dakkel agatad. Ta ado ti mangrak-rak iti balay na ngamen. Nang runa no daanan ti balay da, rak-raken dan saday bagaan na bagyaw. Ikan damutan iti dakkel abalay. What? Nang runa no, kadikit day ta atao ti masuknan. Kanya masaknan. Ti in charge Ti tagalista, kada tagawaras, basta masuknan day ta. Apay, di naman lao, diyang gagara anarak-rak, kan talaga anarsoaw, gapo iti bagyaw. Ay kaya ka mo kadakwada apay adadaulom ti ulom iti day ta abanag, limpyo mo ti balay ta. Unay day tan kaka. Antay, awisan kayo di ta balay, ta agsyat tayo, kabayatan nga orayan tayo ti bagyaw. Ay nagluko kan, amum adidigra ti sumungad, uminom ka. Wala, iso nga raw, bawal na ti arak, taknawa na ginaw, iti da ito chimpo ti bagyaw. Wen nga raw. Da nagyo na ya, nagsaya at ti uminom, no panagbabagyaw, antay, angkol. Iso nga ginom tayo kiday. Si kalatan no saan ka paanawa. Apay nga nawaan dakit, uminumak lang may. Sana pa namapan mangkibor, wano mapan agtulisang dita. Amoy mo dantay, angkol. Good boy na ito yung kaanakan niya, Ay naagsagana tayo nga raw, tanapigsa na ito yung abagyaw. Agrendak kanto iti ara, kinton malpas ti panagbabagyaw. Itangarod ti kayat ko, angkol. Kayat ko ti agrendak ita panagbabagyaw. Ay unay daytan kaka. Kay Jaymot na kita tao nga awisak nga uminom. Di ko na siguro. Diyak kaya, ti uminom nga agmay-maysa. Ang bagyo ka no, isuasan lang uminom. Adulamin. May mayakit yan, agbagyaw tanalamin, naangin. Iswa, naganas mo ti uminom. With nagimas sa pulutan. Saan ka pa? Agran kakidya ti arak. Kalpasan na. Nagsaya at ti maturaw. Naidayitan ka. Tatang, agsip-sip ngut-mutan ti tangatang. Kun medyo iyangin-angin na mutan iti napigsa. Umayon ti bagyaw, anak. Ala, sapay saan anak kasagana ni Insan Daryl. Nabagaan mutan. Napigsa na ito bagyo ita. Kan agan na itilayaw ta ano ti imot na atudo na ti abagyaw. Un nga rod, tatang. Nalabsak itay ngagmaymay sa nga agininom ni Daryl.
Sa dino tinakakitaan nyo, tatang? Iti balkon ti balay da. Sapay awan kadwana. Awan ti mangkita, uno mangipalagip, uno mangbalaag kenkwana, no mayon ti layos, uno didigra. Uray ko no sana nakainaw. Sukir matataaw. Awan ni pangpangag na. Isupaya pagdandanagan. Stressful nga rod, tatang. Bayam di tanta makaamban. Nabagaan may. Aglangoy ton ano umay tilayos. Ha? Unay daytan kaka? Wow! Mayatan ti angin na. Fresh air. Mayat. Minumaklat na ata nagsaya ti puloy ti angin. Orala nagkalampag ti yeroy tayo. Kasla pinalakpakan dak. Unay daytan kaka. Sige kiday. Mayat. Mayat na talaga. Di mas petipulutan takilawan na kalding. Kanintuno abanos. Nagsaya ta soldadoy. Kawalan nga ako nada. Kamay siya. Nagsayatan di kasabi aga. Cheers bagbagi. Cheers. Naglukaw na. Yapanak mo tayo. Awisan nakmatan diri lang. Sapay kay imasan ti agtagay gyam. Anya pala tararamidak nga. Iturog ko na. Nakaduwak mo tayo. Ay, mas lakit di titurog ko marahin. Ang mga makaitagtagay na pakpay di sweet dreams. Ang mga may tagtagainap ka. May tayo ka karagiti kaulpan. Unay netan kaka. Awan meten ti arimot-mot di ta balay dadaril. Mangag tanay insir na at namubasit ti tudukin angin. Naturogan na. Ay naimbis nga agree dami ti tsimpo ti bagyo. Saan mo ta sinambu na ki di ti nagbartag? Day na tao. Paliiwan tayo nukas kasanaw, ayaban tayo dito, nukas pagarigan. Kano na iturog na, saan mo na mariin, nang runa ka nabartag? Day-tan kaka. Ay, iso paya pagdandanagan. Dinto pa'y makarik na pulos iti danag. Ay mas daawak day-tan kaka. Tatang, nurumor ka. Nagpigsa ti tudukan angin. Saan tayo unay amarik na dito'y balay, ta konkreto, kan adabu bidana, close amin. Apay ko marumwarak ako nam. Ti kunak tatang, nurumor kayo, makitayo at talaga napigsa ti bagyo. Isubat, nagkalmamit tayo, nagkunangay arumwarak ka na. Ore nagkalman ta, makita mat nga, palpalayog pala nagiti, sangat ikayaw. Un nga rod tatang. Makitak to pa nga agpaypayapay itay di yero na daril. Talaga napigsa itay tatang, kan addapay. Isumot kami at talaga ti kunada. Isu nga raw na nagpakdaar na kapitan pare ti panagsagana. Ni, layos mo gaya mo ti kalsada. Kat, magpat iti igid. Ni, talaga napigsa tatang. Napigsa ti danom agayos ni kalsada. Danom amin na ni ti arubayan. Un nga rod tatang. Uray di ta arubayan damanong daril. Ay, nagkalamang agpayson ti bagyaw ng aglayos mo tayo. Ala, riniing tayo kumangarod ni manong daril tatang. Agpatulong tayon kadamang densyo. Tatulungan da ni manong daril. Saan ang makabaal day tanabartak? Ay, naikat ngaminan na tataaw, kaskay. Sabi mo tayang ko. Adakan dito'y balay.
Tadandani kan nalmes anak kaiday ti swelo ti balayaw. Nalayusan ti balayaw. Basta ka diyan, tay. Wen, katjak ammo kuman tinapasamak kan no awan ti may immarayat. Talaga nalmes ka kuman. Anya? Sapay nakapaklub ka, idi arayatan da ka. Ay unay daytan. Antay. Baro abiyag para ken ka Darel. No awan kami, ngay marayat ken ka. Awan kan talaga. Antay. Anya nga ita. Arak pa more. Bareng pumaot pa itibiyag mo. Sana lang, tay. Agyaman na kiti pa ng tulong yung kanya. Bigbigag, ano awan kayo? Awanak kumamot tan. Ay talaga mo. Isang arod nga agyam-yaman unay ka na kayo, antay. Ha? Agyaman kay ti arak at pinaturog na ka. Isuasan mo anarik na ti amin. Pudno ajak narik na ti amin. Ngam awanak kumaita. No sandak ngay may inarayat. Ay ka arak pamurki di Sana nanti. Amok tang. Awan gayap na sayat ngay dun ti arak. Oray tana mas mat. Jak tagi imasan nun. Tasyak mo ti imasan na. Ay talaga mat. Nayap-yap ka. Nairot ti turog mo. Kat aging gaken patay kumadaytan aki nairot ti turog. Wan nga rod, antay. Isa pagyamanan kay unay sa nga pamilya. Kinapudno na. Bababain ak unay kada insan Glenda kanangkel. Kapuit kasti na pasama kanya. Mas daawak Ta inuray mo pa'y amatay ka. Ay te, dandani ka natay ko nakuma. Bigbigag, abaro abiyag da ito'y para kanya, kantay. Iso, nga inton maminsan, saan tayo ayalang-alang ti pakdaar ti barangay wano gobyerno, taamuda, ti pagsayaatan tayo. Wanantay, dumngag kan surutak ton ti amin na pakdaar, tapno saan na maulit ti kasti na pasama kanya. Karumbang lang akasta Ulit na kantay. Pakawanan dak iti kinatangkan ti ulok. Nala, bay amon. Saan na day ti panunutem? Panunutem ki den no kasano asimpaem ken dalusam ti pagtaengan nyaw tasiksika nga raw nga giyan ijay. Agkidawa kiti tulong kadag iti gagayem ko. Tatulungan dak amang istimar iti pagdangat may antay. Bareng kaya da katulungan Painumag ina. Manan! Ay, sana ko napulos ng binamantay. Agpainumak lang, tapno kaya't dak at tulungan. Takas tamad ng iti barakada. Nala, aramidom ti ammom apagimbagam. Dayto yan, taagpaaykan ka aliksyon, Wanantay, dakkal aleksyon ko na ito. Kat ulitak tagyaman ka na kayo sa nga pamilya. Okay laan. Naidaytan ka. Wen, Daril, pagayam. Pudno ti kunam, arumbang lang nga ipangag tayo ti amin na pakdaar ti masaknan. Tapag sayaatan tayo deta. Tano saan? Madadail tayo ang mamimpinsan. Litan kagayam tinagibusan ti pakasaritaan ang napauluan. May paritan ti arak. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itingkay panang tarabay.